Кимдегим ла хаула ва ла куввата илля биллахи деген сөздү көп айтып жүрө турган болсо, анда бул адамдар ойлобогон, күтпөгөн ийгиликтерге дүйнө акыретте жетет деген маани келип чыгат. Бул деген Кудайга таянуу деген сөз болот. Кимдегим жашоосунда күнүгө ла хаула ва ла куввата илля билlah айтып турган болсо, Allah ага жардам бере берет, Allah Таала кубатты кыла берет, Allah азаптан куткара берет, Allah нур бере берет, Allah Таала бар жанын мынекен колдой берет. Ушу сөз. La havle ve la kuvvete illa billah küçeytiniz. Allah jabılgan eşiklerini açar. Жақсылықтардың eşiklerini açar. Жамандықтардың açılıp kalan eşiklerini Allah jabат şu kalimanın berekesini. Bir alım aytat. La havle ve la kuvvete illa billah zikrin bilgen kişi gıjalat bolğonda taң kalan deydi. Bu zikirde aytkan kişi gıjalat bolboş керек eкен, esasen. Куввата илля билля не будет иметь успеха. Работа без ля хавля ва ля куввата илля билля не принесет прибыли.